Bokeh, Vladimir. Nii, tere hommikust, kallid õpilased, kallid lapsevanemad, kolleegid, õpetajad. Meil on väga hea meel alustada seda päeva koos teiega, pere ja kooliringis. Täna oleme siia kogunenud erilise sündmuse puhul ja tähistame täna Hanuka esimest päeva. Hanuka on valguse, mälu ja looduse püha. See tuletab meile meelde, et ka väike valgus võib hajutada pimedust ning et ühtsus, usk ja veresoojus annavad meile jõudu. On eriti sümboolne, et alustame päeva just Hanukaga. Pühaga, mis räägib valguse lihtsast sündmusest ja sellest, kuidas iga uus päev võib tuua endaga rohkem soojust ja selgust. Ma näen, et Leon on täie meiega. Ma kutsun Leoni lavale. Все мы знаем, что это праздник света, праздник чуда. Но это не обязательно быть какое-то огромное чудо. Каждый из нас, взрослые, маленькие, есть какой-то маленький, хоть и самый маленький свет, но которым мы можем и мы должны его зажигать. Я предлагаю сегодня вечером, когда вы сядете или поужинать, например, всей семьей, каждый расскажет с самого маленького до самого старшего, сколько и какие хорошие поступки он сегодня сделал. Каждый день. Пусть это будет самый маленький поступок. Я налил своему другу воду в бутылку. Я кому-то помог списать домашку. Я принес что-то кому-то. Ну, сами понимаете. То есть это не обязательно быть какое-то большое или что-то необыкновенное. Это может быть самое маленькое чудо. Я хочу всех поздравить с праздником и надеюсь, что это тот маленький свет, который нам очень нужен в эти времена, каждый из нас сможет зажечь и превратить даже вот самую страшную темноту в красивый, яркий свет. Спасибо всех с Ханукой. Внимание на тест. Видите, красивое много. Что вы видите? Что видно здесь? Первая свеча, молодцы. Это просто первая свеча, уникальный урок. Потому что никто здесь не сказал, так кричали, я чуть-чуть слышал. Никто не сказал, что я вижу здесь 7 пустых местах, подвешенных. Все сказали свечи, 2 свечи, 1 свеча, первая свеча. Это урок жизни. Мы ходим на улице на праздник Ханука, первая свеча загорит. А можно смотреть на улице и говорить, ой, темно. А можно смотреть, что? На свет. Задача праздник Ханука, да, убивает темнота. Бывает темнота, бывает даже неприятная темнота. Бывает и плохие люди, бывает тоже, к сожалению. Но мы должны смотреть, акцентировать внимание на что? На свет. Давайте, дорогие дети, дорогие родители, дорогие учителя, будем акцентировать внимание на свет. Каждый день добавляем свет, и еще свет, и тогда свет победит. С праздником вам! Praten учителей, директора, ученики, родители. Экспертиге, события, я Hanuka põhik. Õigus südata šamaš antakse täna Jaanale. Jaana on esimese klassi klassijuhataja ja tänane Hanuka on tema jaoks eriti isiklikult, kuna see on tema esimene Hanuka küünal
meie Tallinna Juudi koolis. Nii. Ja kõik lapsed lapsevanematega sõudavad Shamashi koos Jaanaga. Selle künna meie klassi jaoks, et meil oleks alati turvaline, soe ja valge olla. Ja nüüd antakse õigus sõudada esimene Hanuka küünal meie kooli direktorile Elina Veilitson. Tervist kõigile, Hanuka Sameer ja mida ma tahtsin teile öelda, kas ei ole ime see, et me kõik oleme siin täna koos ja teie vanemad saite töölt ära, tulite siia oma lastega selleks, et seda esimest küünal süütada. Mida mina tahaks soovida? Mis on Hanuka? Hanuka on ime. Ja igaühe jaoks on täna mingi imeline päev nendele, kes tähistab seda esimest korda. Võib-olla on inimesi, kes ei olegi kuulnud kunagi sellest pühast. Hanuka on üks toredamaid pühi juudi tavade järgi. Ja ma kõikidele soovin teile tervist, elurõõmu ja südamerahu. Ma loodan, et kõik see tuleb teie peredesse ja kallid lapsed, teile samamoodi. Ma soovin rõõmu, tervist ja kõike, mis sellega kaasneks. Ja sellega ma siis süütan oma esimese tööle. Aitäh! Mul nagu tavaliselt, see on üle minu, mul nagu tavaliselt väriseb käsi ja ma ei tea, miks see toimub, aga see toimub teist korda nüüd. Sending on, so,
teid, Hanukkah-likud siirikut ja ma soovin teile kõigile head päeva ja hakanud ka sameja